banshyize hano ngo mfate ibisenzi bitambara agapfukamunwa. Izi ngegera zigize ibiki bundi ukabona imbwa turi muri corona iri kugenda icara cyane muri quartier nta gapfukamunwa yambaye. Yesu nta muntu ubucyo nta gapfukamunwa yambaye. Ibintu ndi bubakorere ndumva ubushyuhe bwagabanyutse reka nkubitamo idirishya ry'ingofero yanjye. Jesus is Lord. Ubundi mangane nabari abarezi bigize ibintu ntazi. Nta muntu w'ubucyo nta gapfukamunwa yambaye uyu munsi. Leta amenya ko ipeti ryanjye none nta nicyo rimaze. Washa we Vuyan ugombe uko niko bambara agapfukamunwa. Yesu uko niko bambara agapfukamunwa. Mwe ntago mamuzi ibiri turimo. Jara Pandagari yaje gutwara mu jingo. No. Pandagari yaje kujyana mu jingo. Bundi ibintu nk'ibi iyo bitarara muri stade. Nta bwenge babifi. Uretse sha ubwo ntago ari bubura abandi bameze nkabo. Ambara vuba seneza. Ambara vuba. Ushenze. Mwe murazana imikino hano ngaha. Ikosha ugenda utavuga. Indukira ngasha. Oh shit. No. Ngereka gapfukamunwa kawe. Reba ukuntu wambara agapfukamunwa hano. Jesus is Lord. Ariko niko gapfukamunwa navuga. Ariko afana menye ureba uko wambaye rinete. Hey! Ujurana kaka kara agapfukamunwa. Nese taka kuraho shandebe. Kuraho. Oh shit. Yesu. Ako shaka ugapfukamunwa ibi ni ibiki wisize sha. What? Urabona nawe. Ariko ndasa neza afana. Ariko se nkaho ushaka iki? Cyane uko Rwanda rwaciye mu korogo naretse kujaho gasigara usa nk'igisakara nk'umunsi y'isafuriya niyo mpamvu uri kunyitunira. Yesu. Ako muzi ko ninga zitakirwana. Nasoni. Hey! Haye me ba me. Abavandira bane ibintu munkore. Warangu biturusha kaguruka kajya mu kanwa hasigara. Nako nari mbigambiriye mwana ariko nawe uri umunyamafuti ibyo se. Nako numvayo. Nako nari mbigambiriye. Muri afande. Ariko sana uyu muhoye iki? Afande rwose dore nagapfukamunwa. Ariko sinakubujije kuzajya wambara icyo kidiridiri cy'ingofero mu mutwe. Afande nagikuyemo rwose. Yesu. Uyu se umuhoye iki? Ko mbona yambaye agapfukamunwa. What? Nagara agapfukamunwa. None se nta n'agapfukamunwa yambaye. Uyu se uyu yarakambaye nabi ariko afande ndumva twamubabarira. We James Murakoze afande. uyu nguyu ni umunyamafuti. Mujyane rwose uyu ntago twamubabarira. Agafana amafaranga yarabuze. Hey, what? No.